isa cia Vilingi wa Mauvoo. Ni sionga saa 3:30 musia cia wiyo na ende ni uthocha nthini wa Vilingi wa Mauvoo twavikie kutambania imwe kuma yu nginya muthia wa Mauvoo maitu. Ni tawa VERONICAH SYOMBUA Sharonda no kwithwa aitwa liula Mauvoo kwanzia ya meko ndikuya tukwatania kusila Facebook ta Mutongoi TV, YouTube ni Mutongoi TV/FM official. Nina wikwatu ito kutambania imwe nginya muthia wa Mauvoo maitu twimwamba kwa uyu katambo kwata ala tumanengete uito utukune wa umundi. Ala tukumbanesye ni vamwe na Dio ndekutania muthena wandu ala mekala na mamutha me mwana Asla Fund ni ya kutetea mwenendi wa ukwati munini ni uneni wa mumbunge wa Kibwezi West. Minista wa utalii Kithio na Nyamusi akiteka kuvingwa iseso ya kutani ya Kithio Kitui. Handu watatu kutiwa ni thayu maendete alusini musini wa Karen Nilovi. Vilingi wa Mauvoo. Mbunge wa kaunti ya Masako ni wenda mbunge nene na ilasi ya kaunti ithukumithie miao ya kutetea andu ala mekala na mamutha me mwanya ndaretakana aingi mo maende na unyama ya misini ni ukosa mawia na sindu siavata tatusululu twe mwanya kana wheelchair ona kutika ve miao ya vitu kithiwe mbeni na yaema kuthukumithua undu violate utongo yu ainene ya kavindani kalawa vikachathini kimwanya vala wanengane tusululu mbewa ya na imwe leu na mbesa sia viasala kwa andu ala mema mutha me mwanya ni chathikira cha twaiwe kanisani munene wa St. Joseph Mulolongo ukamba wa Mavoko. Daniel Mongela ena Mauvoo. Ku nthi ya Kenya ndikwatiania vamwe na nthi ila ingi kutania na kulilikana matambia alama kuonetwe kithitoni chakwa ile mikalile ya andu asu me mamutha me mwanya. Mwandu Joyce Kamene Kasembi ni wakulia silikali ithukumithie miao ila iminite kuvitukithwa ni mbunge ya kati undu mwana ilasi ya kaunti nekenda kwa ilia mikalile ya andu asu ala mekalana mamutha me mwana mikalile niyo ya kila muthenya. Mawea na ndini ya positions ila siekuo ni me daiwa me included nondo wasia wo no momato no umelia kana issues yo no momato no umelia nesa than any other person na tosisie nondo kwe meao ya betukithiwe around 2017 na implementation kana ko actualize wa kwa meao ino ko ya saidhiwa now ni kwa ko make sure ni masobewa in every way of the step. Ingi ndongo yi ya kava kauntini ya Masako Mwandu Joyce Kamene Kasembi wenda maofisi masilikali mako kwanzela ya elite nikenda kumailienda mbukandwa ala mekalana mamutha me mwana ndambula kana mamo ni mathinika muno mavindani ala meutambuka maofisini ya issue lengi ya mawea na mekalile yo ndine ya kutembea ndine wa maofisi withe kwa tumindo tuseo to staircase tuseo mateo tumea stairs nondo bebe nyumba mbinge itena lift na ukethia maiko access services nesa ketha nomba isuti friendly to PWDs na nomba kama ya osu nondo wibo osiwe na actualizewe na ala involved with yema nemekata nema actualize kwi umunthi wi muna wa utanu kwa andu asu maitetheka na tusululu twi mwana kana wheelchair na maleu kati wa sindu ingi ndathana no kwendea na utwaisya mawalino taya thini wa sub county cionthe sikenda va kauntini ya Masako. Ekana si omunthi nitwetha twanenga netusululu na scratches ya utembea tena around 50 isululu ila sianenga nweba omunthi na scratches around 50 na sionde nete divided siasiana nini na siandoima nekenda withe netari chikada sionde moika wonde alako moika na siana sito na nete kuendea
bati bo ba mweso ne mwese ne sanethete na program weno mwai wa nana tetako niengalisia mwala naende nitiende ya naika wodzila inge. Daniel Mwankela, Mutongo TV, kuma kanisani wa St. Joseph Mulolongo ulai Mauvoo kauntini ya Masako. Tio Mauvoo ni makonetie muthenya uwa umuthi wi muthenya munene wa kutania andu ala mekalana mamutha memwana na vala andu ala mekalana mamutha asume mwana kauntini ya Makueni matula muti kaunti ya Makueni vamwe na serikali ya kaunti isu kwema kumathenikia undu vailete kwa maundu makonetie miana ya utongoi o vamwe na kuthukumwa maitula serikali usu wa Makueni kwa kusakua andu matema mamutha memwana mavikie na kumatongoesya Caleb Chalo wa Mutunga enaingewa. Kiwanzani cha unoa va musini wa wote na vala chathi cha kutania muthenya wa andu ala me mamutha me mwana chatwa iwa ndini wanenanya na umuwo na ulani Agnes Musembi ni waelesya kana serikali wa kaunti ndwikite mitatatala ya kuyana nthini wa isesi cia uima wamwe na muno kwikithia kana andu ala me mathina ma kwiwa ni matetheiwa na andu ma kwalulia kila chaneno kwa nzia ya meko. Agnes akiweta kana mateiwa ni mavite ya ivinda yumu ila ndagitali cio maelesya ndawa cia kuthoa kana sindu ingi cio kunya witi vate mundu wa kwalulia kithiomo cho kwa nzia ya meko. We have a lot of challenges for our dear people who are hard of hearing because when they go there are no sign language interpreters. If they want to be given some drugs, even they cannot know what they are told by the health practitioners. So I'm requesting whether we can have sign language interpreters in all hostels or in all government institutions. Jackson Mutuku na akiulani umuwo ni waelesya kana mota andu me mamutha me mwana mena kiuyu muno itina wa kwema kutambuliwa ni serikali wa gavana Mutula na ulota nasa kuwa umuwo nthini wa thukumi wa serikali wa kaunti kana nthini wa mbunge ya kaunti ya Makueni. Nataka niseme ya kwamba in the offices we are not well represented. Nilitembea sana, nikaingia ofisi ya lands, nikaingia ofisi ya agriculture, nikaingia ofisi ya gender na nikapata ya kwamba wale watu wako pale they have no disability. Nikijaribu kuwaelezea they are fed up with me, they don't want to congratulate me. Na hiyo kitu, that is discrimination application of the law. In the ward level we want a representative, kwa sababu wanaingia pale wanapata yule ako hapo ni ward admin, pile admin na MCA. Na MCA anajakuwa watu wake ambao wengine sio walemavu. They discriminate us. Yine maunya wito kula kwe Mutula amalikana nthini wose uvyo wa serikali wake nundu kithito cho cha kukomana na governor kinesa kusia matunda. Kwa national they are trying because we have seen that we have got also kutuna mtu kama kwa Hiala, tuko na viongozi wale wakubwa, lakini huku chini kwa counties imekuwa kero kwa mlemafu. Caleb Chalo, Vilingi wa Mauvoo, Mutongo TV, kumavaa wote kaunti ya Makueni. Mukovo wa Asla Fund ni mukovo usesea NND maikavenwe ute na mikovo taila ingi inenga nae ni vengi sia kimbene na mikovo ingi uni kuyanana na mbunge wa Kibwezi West Mwengi Mutuse ula inena kavinani kale vikile chathini cha mathiko wardini ya Kikumbulu North County ya Makueni wenda NND kosa ivuso na kosa mikovo isu kuyende sema unduni makivya sala ko aimadhudia alame kosa mikovo isu matunga enika na kukwata ivuso ya kuongelwa kiwango cha mkovo kila maile kwithiwa maikwata. Kennedy Mulinge enaingewa. Nitina wachathikicha mathiko kila chatowe kisioni cha Ndhongoni kikumbuliwa yuluni kauntini ya Makueni vala muyumbe uwa ivinda yambe wa Kibwezi cha uthulono wa sio Mwengi Mutuse wa thuthi ya NND kilio bunge niki na Kenya kwa jumla kwa sailovia sia kinandu cha Asla Fund kila kinambi sio rasmi chumwa kini President William Ruto nekana kuiendesha kivia sala na kuidhanda siam anduma kwa Kibwezi West anduma Makueni na anduma Kamba Mose mbesa ila sina lonji wene musumbe William Ruto sia Hustler Fund. Malike simone mwa apply mbesa nikenda itutethe sia mathina ala mekukamba alama kuna avya sala ya nda mekwenda kombo sukuma mekwenda kombo kitunguu nikenda andu matho wa mbui matho wa nguku andu mabaita ilasi kono wakukamba na mukulia kwa ndaya
mwose mbesa isu cia serikali sikapambewa ila mwosa asia atala sikapambewa ila mwosa asia afuliza sikapambewa mbesa mbingi ila inenga nawe ona ila imwe sisao tuma mutapewa mukabenwa ona sindu cienu cia musi. Mutuse hula watangasie muungamo wake wa kitete kwitha wa serikali wa William Ruto wa Kenya Kwanza aimenda enende ya kwithwa na wiki kukutonga ilovia kwa ivinda ila ilitenekana kuongela kiwango cha ilovia ila maile kukwata uyo ketina wamwe maenende kulalamika ilovia ila meukwata tasia nthi muno mwike yobe osa imbesa ni cia serikali na mwosa muthiva nundu indi waiva no wesiende yana kuongeleka waiva niwo kaende yana kwithwa na mbesa mbingi nini na ise regulation line yetu mbunge cia fuliza mwikete cia mbesa isia hustler fund mwikete kilo kengwa bai mundu katoa kotini niyo andu maitu maiwa kana aiwosa mbesa wale akwibo katoa kotini aiye baingwa kutoa kotini tunase ise mwe ya osumbunge twethe yani mwe ya museo kokonya kinandu cha uendesia wa ilio bunge cha CDF na kila kinanengi welengela wa kuende tuna wachokitha kinaunga mito ni koti mutuse weta wanya wa ilovia sia cholova ni kwambisia matuku kenda mamwe uwe 12 ta utethesia kwa ile maondo maingi alama naunga mite tamaki somo ni umwe katika komiti ile na service ni mbunge ya osisi ya mwe ya wa CDF tutangase kana unit na kwatie commitment kana kwambia chuma kicho kete matuku kenda CDF ni kwambia kumwe ni andu mako make bwezi kana mbesa sioka kila mundu bala wako ni yekula kituoni ni ngutuma na nikenda siana ila sitena siana siandikithie nikenda tuinenge basari sialile na mini class cha mama with the form 1 mwai wambe mwai wakele ni tuinenge basari na ila si secondary mbingi itana so matamu uwa katatu nundu wako wa mbesa with the to amatethesia mapasta ma kwa monde makibwezi indi to yani yevinda campaign onenu ningu mutenge mbesa sienu kando nikenda siana sia pastor ulote na ukwati with the nation sia kwa sia atethesia kusoma Madhiko ama ende ya uodini ya kikumbuli ya yulo valame maumwe wa askali ma KDF kwa isito Patrick Mwema ulona atiwe ni dhayo ndhe motoi ya Somalia. Ken Mulinge Mutongo TV kuma Kibwezi kauntini ya Makueni. Henendi mama kima karaba na riakana ukuya mwea yume na unduwa kutania itina wa mavalua maidheka kana title deeds siya meunda ilame kuo kuidhi wa sumie. Huu ni kuenana na MCA wa ward ya Makima Philip Nzangi ainene achadhini cha madhiko utuini wa Mwanjo wala wenda enendi asu kwitha na uu kavindani kalame kwitha wa metelete kosa mavalua asu mwandi kwitu wa Mauvoo Benson Musau ni watumbanisia Mauvoo. Philip Nzangi ni wa maikithisia NND mama kema title deed ila siumite tasia miunda ila ya itwe mwakani wa 2019 miongo mwanza na nyanya na kumakulia mevetangani na nzekesia andu ala methitwe maitomeka kuthoesia NND wia wakana title deed sia kitheka cha mwea settlement scheme kila kithitwe kikumbiletwe ni ngusanisio kuma mwakani wa 2018 taivike na kuma nesi governor ngama county commissioner na ndizi na line yake na ngama Nzangi ndiye simundu ungi ukeyezela bambelelo na maundu make oke kueta ithoko uzuongeo kama kuna isuti ya thikola wese tondo timu nenge we aninywe timu andike bandu ezilikali ni we wao tumia mbeza zie shirika kuothothe yakao na kimena andone maitu na kwa yu niwe zela nena cia kula nena nena ambola ni monenga authority yu mundu aete kasese tu dili nake ni monenga authority izu mundu aete kasese ni mutangazie ba nikenda muwe wekale ba kwito mwanenga uwezozu nenu mwanenga otona uwezu ni ngotethia serikali ipo na viongozi wapo na hawa watu watahudumiwa na serikali. Sasa tumechoka kazi ya watu kuja kuleta mikutano ya kuacha watu wengine na woga ukethe ya wiyo kama kwaku ninde to ndio tabigwa bandu bangi na mundu uzu ndio ofisi wa serikali we na ndio utongo iwanengwa ni mundu makone mawe alange onda tu ina thina namo moke matumanthie sigu tuna thina mwingi muno wakigu ngawaya meonda yu yetie wa serikali enende mama kema na atongo imo enende ayani maelesia utanu wo kumana na itambia ye maiweta tamethitwe mayikala na wia na kwito ya kwingi na valama mutongi ya movea governor wa county ino ya Embu Silembarire ni kuondo wa kuichane theka title deed ila inatwika tasia umite na kumwenda cia vikia na kuwa wakiawe kwanzia
ina uthei. Nienda kutungia serikali muvea nundu wa title deeds ila siumie SYOMBUA wa 1978 na nitwenda ukulia serikali kwa ala onthe meithwa matena meonda nundu nitwisi ibindane yiu ti andu onthe manengiwe meonda andu aingi ni matiwe nza na ni maile ni ukwata meonda twenda ukulia serikali andu ala meutiwa nza kana ala matakwata meonda nundu mekwona naingi nthini wa mwaraging scheme makonisindewe ni kana kila mundu wa makima etho na bandu wita musye na etho na balua wita title deed yake. Tuamba mutungi ya muvea mheshimiwa witu Nzangi pamoja na sisi Limbalile ula tunamuthumbie tawe kaunti ngavana witu nundu akwithiwa title ila inatwite siemete kotini kana inegalite binda vingi nyekuma ndisiawa newa title ku ya uma sia kuya matangini na yu newa ni sumie na newa already si pakuve sioba kwa ndiyo nitu andu nimeonengwa ala mena miundesu. Wengi ni mamwenda MC wa ward ina ya Makema pamwe na gavana kwikithia andu ala matuite miundani na tiyo na ila yisikieta matangi na alama tena mavalua ma miunda isu kwikithia thina woni wa kunikilwa na idho ya keli. Pe andu alama matuite miundani isu meae matakwata balua na masiaiwe potakwanyi mundu ola nsiaiwe pala nakite nipo nasiaiwe na ndianewa balua ya mundu usu yanengiwe mundu ungi na ndiamona na nipo nakite family yakwa yi bau ciana ciakwa ci bau niyete bau ni nandu onthe makwa me bau na ndi bandu bangi ndona kwiciria ndona kuthi. Mosau Ben, Vilingi wa Mauvoo. Minista muveani wa utalii kithio na nyamu cia kitheka Mwandu Penina Malonza ni wavingwa chathi cha 95 cha masindano ma wini na maundu ma kithio ala baende kauntini ya Kitui nyumbani ya mbumbanio kana multipurpose musini wa Kitui vala masindano asu kana chathi kiukivikitwe ni kaunti mbe wa miongo ili Penina inena nandiki Mauvoo ni wakathi ya vanene masindano asu vala kweta kana ni makwete ngwatanio ndini wa ndia Kenya na wetano kwatiania na muvea wa Mathau kwikithia kana ni matwa maundu nambe vanthi ya Kenya. Onesmus Chalo ena Mauvoo. Minista muveani wa utalii nyamu cia kitheka na kithio Mwandu Penina Malonza na ula watambuka va kaunti ya Kitui kuvingwa chathi cha masindano ma wini na maundu ma kithio na kila chatwa wa nyumbani ya mbumbano va musini wa Kitui multipurpose no weta kana vena vata wa enende ukwatilila maundu ma kithio vanthi ya Kenya. Ndini wa chathiki na kila kivikite kaunti miongo ili kwikonya na masindano ama wini Penina no wetakana masindano ane makwatilile vanene maundu ma kuweta Kenya vamwe na kuvetanga ivathukanyo cia kimbai. Hii festival imwe yambie mwaka wa 1991 na ni ukitumia kwa twinenea edition hii kana mleno mundu to celebrate edition ya 95 na humo ndine na vingwa tuna kaunti zaidi ya 20 basi ukie kuona ni utamaduni wo motonde tuisika na kacha kana utamaduni witu niwo mwanzilizi wa litu ikilatita na Kisungu Foundation kana wala ni wande itu na ula maeneo mande itu makami na kumbwa makinete na uyo Penina no waweta kwithia kithio kilikite ngina muveani ula wa Mathau no kwithia kwa tena ya minister muveani usua Mathau ababu na mwamba nikenda kwikithia maundu ma kithio na utiwa ni wende okwatiwa na kuwa mustali ni wambe vanthi ya Kenya. Nenda kuelesekana maundu ma utamaduni me katika muvia wakwa na pia nundu utamaduni wendete zaidi ukavikiona mpaka ilungusia kwika cinema na nundu wakitumichi tukethia tuishirikiana pamwe na Ministry ya Sports na Arts nundu wakwithia kacha undu yele aswata holistic pena kipengele cha arts na filming ki katika sports na kwa ndio tukashirikiana na minister ulaungamie bo
nikenda wise kwithia nita ilia chathiki kana celebrations inosia utamaduni na kithio kitu pa Kenya. Ingi penina na weta ngwatano kati wa Mauvoo wake watalii na hola wa madhava mwana serikali nene na ilasi ya kaunti ikatethesia kuyana kwa kithio vala wathingilila vena vata wa NMD kwikonyana maundu matene tandawa cia mite maleu na mawona nyola mevanthi ya Kenya tanzia mwe ya kukilia maundu motalii na kithio. Na nikenda tu iko uma ndawani cia ilasi ya kisungu Mauvoo maingi ta pressure na Mauvoo ta diabetes kana wawa sukali twina entombment kana lati kuita heritage ilanga iwa tunengie miti itu na maleu maitu nasu ni matonete kutumia bo ikunekela wala ni wakacha na kana kila kitu heritage utii wa witu tambi ni kwate kipengele chuni choni nengetwe na utii wa witu ni zaidi ya kivyo kitu na niwe kitu nuwa nasia utii wa witu wendete zaidi ukalika mpaka na siema situ ila tunengetwe sia wona nyondi itundu yumbitwe landscapes mpaka na musitu sia kithekani sune heritage mpaka na kithio kitu ende cha kacha kwisila minenele itu mwikile witu mile itu na maundu maitu ala tu practice ya hata mutwano na celebration na kwa nduni wakitumia kuona kipengele kindi ni ya ministry yakwa ni kipengele kinanza umuno ndini ya wala ni wa ministry yakwa tilivota Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Kitui Neto Onesmus Chalo. Mutongoi wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka ni wa mukanya musumbi wa Kenya William Ruto kwa kuweka kutoa maundu na kithoi. Kalonzo anene andeto kauntini ya Kajiado. Sasa amekuwa senior, Mungu awabariki na ndio ndaila mazee. Asante sana, tumpigie speaker makofi tena. Basi ni nyumbani pa natakia kila laheri. Tunashukuru watu wanao, tusimame zote ni mkaribisha. Kuna hali ya taharuki. Taharuki ni kwa sababu mnajua vile uchaguzi ulienda. Na badala ya walioko hawa bwana bottom up speaker, mwambie ndugu yangu William Ruto, inchi ashike pamoja. Asiwe kwamba nataka hata kurig elections ya 2027 kabla ya kufika huko. Naona hii kazi ya makamishna hii inaweza kuleta shida. Lakini tufanye vile tufanya one time IPPG. Watu wasiwe wakati huu wa Kenya wana shida ya njaa. Si ni kweli? Mvua ndio hii, padris papasta wako hapa, ombeeni Mungu azindishie watu mvua. Bei ya chakula iko juu. Hawa bottom up speaker walisema wapatiwe 1 year. Watateremsha bei ya unga. Hii mambo inahitaji zote tukiwa pamoja, sio mtu mmoja, na sisi tuko tayari kama wana Wiper kushikanisha inchi. Hii ndio kazi yetu. Hatutaki inchi iende kando, lakini pia hatutavumilia watu waanze udikteta. Udikteta ni kitu kibaya. Inchi hii tumetoka mbali sana. Lazima kila mtu ajue anamhitaji kila mwenzake. Mungu awabariki na ndio ndaila mazee. Musaisani tuko saudhumo munini na ndithi wandisi okethia o mituki. Musese witu mwendwa Mutongoi TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku. Kwa Mauvoo mbeange tufikie kwisila nambani ya simu noti 114 kenda ile 1831 kana ututumie email kwisila sales@mutongoitv.co.ke. Mutongoi TV ni yongwatanio ya mukamba. Tukwatane twaile biasala situ.
Dial *811*463# to get John 3 verse 16 as your skiza tune. John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. Amen. Dial *811*463# to get John 3 verse 16 as your skiza tune. Ni na udhocha ingi musiaisia tutambanie imwe maofisa ma polisi ni maikidisye kana andu aratu ni matiwe ni thayu kiokoni cha umundi itina ambasi ya Ruiru Girls ila yetwaite andu ma thau Methodist Church alusini kuma Tigania West arusila ikutwaya wa kanisani we Karen ni musini wa Ilobi kukwata mbanga vala kuwa nyanya makwatie maumisie manene nangi miongo elima kwata maumisie manini na Matsembua hospitalini wa Chuka County and Referral Hospital kukwata uiti. Wenye wameumia wako na majeraha mabaya ni watu 8, watu 28 wako na majeraha kidogo kidogo, na tumepoteza watu 3, wamama 2 na mwanaume 1. Ningependa madereva wote wajiadharishe, especially wakifika hapa, kama vile mnaona hii barabara ya hapa Embu Meru iko na kona mingi sana. Watu wapunguze mwendo. Amanyiwa na ala mana ikilasi ni chanyanya na ala mana alikile silanga ni tui matuku miongweli na 5 mwaimu vituku vatiele midena itatume karile mitianiyo ya muthia ni mavikia na kuma wa muthenani wa umundi chathikila cheti wa na cheva muno kwa kuma kula kuya nyanya mo meiweta kikukiuta ukuno munene kwa asiai na vamwe na atui. Enene angaliko sia chuda munini wa county commissioner sub county na Mvita Ronald Mwiwawi ni waume wetano kwi NND kwati anena muvia wa useseiva county ya Mombasa kwikithikana ni mokitana na ndawa cia kumila na ukimuvatane na ula ukuwetakana ni wo wothothete vanene metueta elete na NND kungewa na kuumiwa ni ing'endile. Sisi kama ofisi na katika Mombasa sub county hii tuko tayari kushirikiana na wananchi wote kupigana vita dhidi ya matumizi ya madawa ya kulevya, pombe haramu, na nitushikane mikono mahali popote pale ambapo kuna pombe haramu, mahali popote pale ambapo tunajua uvutaji wa bangi upo, tusaidiane tuweze kutoa maovu haya katika jamii. Bangi ziko katika mashule yetu, bangi ziko katika vijiji vyetu, vijana wanavuta wazi, na usiku ama jioni mama ameenda kununua bidhaa sokoni, anaogopa kutoka nje kwa sababu anaogopa kudhulumiwa. Ona uyovo kavindane kasi ana CMC netina kuvinga maskulu kwa kilungu kiasa asaini makulo medho na kulunga metuo ya siana sio one kwenana na munini wa police commander va county ya Mombasa William Gombo. Kwa hiyo wakati tunaenda watu ama watoto wako manyumbani, wengine wamefunga, wengine wanaendelea na mitihani, but majority si wako nyumbani. Hebu tuangalie wazazi tuangalie watoto, kwa sababu katika statistics zetu tunaona kwamba wakati shule zimefungwa, especially December hii, uhalifu wa kila aina, and especially gender based violence, defilement, rape, teenage pregnancies, kila kitu huwa inapanda saa hii. Na ni kwa sababu gani? Wazazi wengine hawaangalii watoto wao. Nikana kukitana na NND kwenye maso kwanza ya kivathukanio ovoma na siko sia kaua kimivai kuoleka. NND nimeende kama viki kulivoti siko sia muthemba usesene sia volisi vatani wa kuikithia kana NND onde meusuvioni. Ni sisi wenyewe tujitoe, tuweke ripoti katika vituo vyetu vya polisi,
Kujeni katika maofisi yetu, tushirikiane, tutoe udhalimu, tutoe uovu na tutoe dhuluma katika vijiji vyetu, ili kila Mkenya, kila mwananchi apate kuishi kwa amani katika sehemu ile yote ile ambayo anaishi. Ninawahimiza wamama, wababa, watoto, endapo kuna kisa yote ambayo inafanyika, ambayo imefanyika, jukumu lako la kwanza ni kuhakikisha unapiga ripoti pale kwa polisi, kwa sababu sheria yote inaanzia kwa reporting. Unapewa OB. Ngilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa ni wa Angelina Mose. Naye ni museisya ni twetewe kiono vitu kanusu ediwa na ende katukwate ngewa ya Mauvoo suta ningelelwa ni Angelina Mose kamidani kama nyiwa memisini na vindani mavingite maskulu asi sub countini ya Mvita countini ya Mombasa nimeendeka mavikie kulunga mituo ya siana sio na muno kukwatiania na maofisa mavolisi na mausesei kukitana na ndawasya kumila na oki muvatane uwanenwa ni munini wa county commissioner sub countini ya Mvita Ronald Muiwawi na ula wawetakana nonginya enendima wakwatiania kukitana na siko ile itaile tendini wasiana na ende tuisonga na mbe amanyiwa ala mana likile silangani makilasi cha nyanya midana itatu itialete kuvikia kuikalila mitiani yo ni mavikia na kuma wa mudhanani wa umundi ni chali kilaki na cheva kingi kumakulaku ya nyanyae bala maweta kikukiuta kinaye ukuno munene kwa asei onavamwe na utui. Josephat Musimi ena Mauvoo. Wa kilasi cha nana unasovukia silangani na kutiwa ni thayu ena munyanyae kuya silangani wa theta yuni wathiomu wana muwo asiai na nyanyae na alama na soma imwe mena cheva kingi mayeleshe kana kiku chake nikimakunie vanene. Alikuwa kijana wangu wa pili na alikuwa mtoto mwenye furaha, kicheko yake alikuwa nampenda sana, na alikuwa hata yeye ananiita Mama Pita. Tenye tunaweza sema ni kusema sio rahisi. My Pita, Pita my guy, may you rest in peace. Maisha yao yangekuwa yakiendelea na labda hao ndio wangekuwa viongozi wetu kesho, na tumewapoteza vijana ambao walikuwa wakakamavu, ambao walikuwa na vision. Umesikia Russell alikuwa anataka kuwa engineer, kwa hivyo tumepoteza engineer. Lasel Mihingo ula unaena kuwa miaka 14 anakomaniena kiku chake kwi mwai mutheli wa 11 matuku ni 25 vatiele matuku 3 utiani munene wa KCPE wambililwe va Kenya ilawe na mumanyi wa ungi mana thelekele ilie nthini wa silanga umwe wa theta. Itameenda huyo ndiye alikuwa baba yangu na kijana yangu. Sasa hizi mabaki bila baba yangu, ambao Mungu amweke mahali pema peponi. Tunashangaa mbona hakuna policy ambayo ina guide hizi vitu zinaitwa relaxation, hizi excursions kabla mtihani, wakati tunajua watoto wanafaa kuwa safe. When you take your kids for a trip ambayo ina involve traveling, ina involve different ni wachathi cha mathiko cha kumumasya Mihingo kuya musiko ithanga kauntini ya Murang'a na ula unaye mumaniwa wa kilasi cha 8 skulu ni wa Kamju Academy la wikithuguri kauntini ya Kiambu. Asia imake na atoi ni maelesya kana muvikia umunthi mainaelewa kana mumanyiwa u na mwana wo numatiye. Hiyo kivake meniuma sana. Nilikuwa namtegemea kwa mambo mingi. Alikuwa akafuraha kwa nyumba na yeye. Tulikuwa tunacheka na yeye kila saa. Anafanya vitu zingine fani sana kwa nyumba, lakini Mungu amevaa kifo imeniondolea furaha kwa nyumba yangu. Huyo ndiye alikuwa baba yangu na ndio kijana wangu, nilikuwa napenda kijana wangu wote. Hapo kumebaki shimo, lakini Mungu ndiye anajua mambo yote. Wito wako serikali? Wito wa serikali. Nataka haki ya mtoto wangu ijulikane. Kila kitu inaongelewa, waliongea vitu asikufurahia, lakini ukweli iko na wanajua. Shule ifanye kitu ya maana. Itolee ukweli, si hatuna mbaya na ukweli. Mtoto amesha kufa na hawezi kurudishwa uhai, lakini shule itufie ukweli wa mambo. Tutazilika roho zetu na tukubali maneno yanatuambia. Maine na atuna nyanyae
ni maelesya kana ini ndoto nene ya mina kutilwa mayelesya kana Mihingo anaina ndoto ya kutuika mukuni munene wa muvila kana footballer maiweta we anati ya nyaisya Messi na Cristiano Ronaldo. Tumelose mtoto alikuwa na future bright. Mihingo ni pigo kwa community as whole. Juu ni mtu angekaribia mtu wote alikuwa anamwacha na furaha. Ni mtu alikuwa mtiifu, alikuwa anapenda kusikiza na ungemtuma angekataa. Mostly alikuwa amependa sports, na sports ina keep vijana wengi away from hizo activities mbaya. So kwa mpenda ball, swimming na vitu mob, kichezo tu kijumla. Messi na Ronaldo. Yes, those were his mentors. Football mentors. Haraka kidogo. Josephat Musiemi, Vilingi wa Mauvoo. Ya majirani Musesa vau ni voto avika muthia wa Mauvoo maitu nditungia muviano ndo akusa kwa Mauvoo ma Mutongo TV Mauvoo momba nuana maitoe kwaku ninye Veronicah SYOMBUA na Sharon Dinda nditungia muvia onde alama tethesia Vilingi wa Mauvoo muthanani wa monde kwithiwa waila na ndi ni kwendea kiwiyo cha kwaila kwenda ni kwanga itukomane oni saa ile na nusu cia kiokoni ndini wa kilungu cha twathimwe kwambia saa ile na nusu ngina mwendo wa saa monza tiwanesa no ithiwa na kiwiyo cha kwaila.